60? Tamam. 60? To sam na prošle godine napravio zlatno. Evo je kod šast. One and only, amazing, Dr. Lee Walker from you. Of volumizing our patients without creating animation deformities. That's rheology. FDA approved rheology for facial dynamic movements because we... Mati kolega iz Bosne i Hercegovine, specijalista dermatovenerologije i od skoro ponosni vlasnik Farah Exclusive centra u Tuzli. Kasnije će da... FDA approved rheology for facial dynamic movements because we...